Anjing. Anjing. Ada apakah gerangan hari ini, anjing? Upacara goblok. Anjing, upacara John. Ayeuna teh 17 Agustus tahun 4520. Bagian ayeuna upacara. Oke, kita telepon Ujang Alpi. Telepon Ujang Alpi. Anjing gak aktif goblok lah. Enggak guna. Aduh, mandi lah taunya. Tapi lamun mandi kayak orang kasep. Lamun teu mandi kayak bagi kasep. Jadi teu kudu mandi we lah. Nama urang gaskeun. Ini teh yang si Alpi ya. Si Alpi tadi mana? Kok gak ada anjing? Kok gak ada? Gak ada. Gak ada. Pulang nyamper si Alpi. Upacara. Moal aing kebersihan motor anjing. Berarti mun maneh itu urangnya moal itu euy. Terus anjing biji aing lah goblok. Biar dia pikir-pikir dulu. Ngopi di mah anjing. Tapi nya Allah yuk gaskeun. Ayo atuh, Cager sih ya. cager ieu tinggal itu 4 ganteng sih atuh. Anjing eta pila kitu nih ai. Ya anjing lu. Goblok. Aduh, aing mah siapa anjing mau diri buaya anjing. Cuci muka dulu. Kenapa? Goblok. Kayu atuh guys. Hah? Kemana? Kawan? Beli. Aku enggak beli cuma beli mah aing. Oh, lu ini mah Bang. Cicing lah di orang mati lah tuh. Mana rokokna goblok? Pengen mainan aja aing itu. Sok. Goblok. Anjing. Siapa goblok? Ada pandangan yang pertama, sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, Goblok. Aduh, anjing siapa kiri puhai, aduh. Timur siapa bingung euy, aduh. Anjing deh. Siapa mau apa teh? Enggak. Nah, anjing tuh mau HP kan teh. Saya tadi telepon ke aing. Tadi mah HP Mami lah. Oh, mami. Heeh. Aing teh tadi tuh kan ngomong ke saya teh aing mau pacaran. Senang anjing. Goblok. Anjing. Aing teh bal tadi nama aduh. Bingung kieu Kumaha ya? Geus lah ini mah. Kan ningali ieu naon? Tila. Sakit. Kok sakit anjing? Aduh, bagong. Ayo itu Kemana? dengan hal-hal yang indah begitu di mata. Nongol aja ya. Piraku, Neng. Tapi aku serasa ingin menikmati sebuah secangkir kopi anjing itu. Anjing.
Ampun. Anjing. Naon di dia anjing? Oh, cacing aing ah. Pecahkan banget anjing kumaha anjing di kebun kapal batur ya. Anjing pan bahasa itu teh heuh aing teh boga kebun kapal heuh tanya si ieu nya anjing teh. Apaan aing anjir gak kada galengan batur ngamek Kang. Ngomong emang sama batur risiko si dialaan. Baik. Ah goblok. Pecah malah kawan. Aing bete gak? Juga dia budaknya anjing ah. Palontong ya. Heeh. Sama ka disikat anjing. Aing mah ngabejaan ke sia heuh. Ya. Ulah ulah kitu dosa teh. Ngabejaan aing mah. Heeh. Ulah sekali-kali deui nya. Nya. Aing balik lah nya. Aing